Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Ya kani kasi reply nagjok ka APC ngintar bag ngithang kani ka po. Kani ka reply jok ka APC kum kaseng hinginum laban priang. Kijuhi kai kiba ai ki press Hagi kisgi bila ada kajuhi kato hani. Haji sisale hadi bila ada pulia. Ya kani ka reply ka bapa ka MPSC. Bila tip syai. Bakadan kajing lihat tu hak tungjam. Hak bade ka baka post started ka officer. Ki advertise kani ka post step arja khandai. Bagi perlan yang Rizal arja arfau. Ki advertise tanggawi ka post. Hendrai apo romi Rizal pat kimi arngot. Way nakaliang kasi but way nakaliang jigaro nampo hadray kapos pat kadi ba advertise tang nam tao kasi tinai mi tao extra candidate hadin maladep ka advertisement ladep ki examination hadin kaong ka MPC baka permiya kata korun jam baka don kam kadon arti lagi post hari kini ki borok kam tak kam score sudah nginumla ban pediang ya kani ka reply jok ke MPSC. Haka badai baka kam MPS. Ki batay ngi ba ngi dawa ba balay bikot tang ar penyungut ki candidate namta ka personal interview. Namar kat kum ka issue bala bu. Pedi ban kot sapuar ne sapulai baduna atam. Ki ong ba ka office memorandum ka jungki. Ki ladap batay bakin kot no tang ar penyungut. Kay kita office memorandum. Beli pikiliang kata office memorandum ujung pi. Hapor bifi advertise ka office memorandum arja khandai piong baki ka ratio kandai 1:2.5. Hadin bal adep ka examination part piong em kelano. Hatu kani ka igi ka bakhut ka basuba. Ngim lumla ban priang kani. Haka badai bat ka MCS. Kumnu pila ban ong ba pi bakla. Pisu sorong ya kata kajing bakla. Haka reply ki ong ba om tang mangi ba bakla. Baro ki ba bakla. Kum kata ka AKA Pinur Balong pemilihan ni nakaliang kaseng nginum pendam bat nginum ailat ya kum kani kajat jubab jok APSC kani tang ki jika jingmot joki ki balong bakla sudah ban bilang bakla yupat ba ni nakaliang kaseng hakani kasngi ngi syok kelan mengor be hani kat baka MPSC kapat ai kijing dawa jok kaseng ya kani kasih reply nak jok APC ngintar bag ngithang kani kapua. Kamot ayu.